Say ya mwakwa baby me Adom TV Badwam na wo hye na fe na wabie wa fidie no ye de news na kogu sesi amade adruso no ye be hwede obon krata no na fe online stories na ababeka yensa no wo kode a onye o hyenkani a utumi hwe live on Facebook/Adom TV udu office na wo Go TV a channel ne ye 119 na DSTV channel ne ye 280 YouTube nso na wo kwa o search Adom TV tuber yes ho programs ni na ubenya bi ahwe ewo ho afi nyina sha afi asi afi na mehu honorable say ben nti ye be ma no afihia pa agena ho me ache aba na body no so abre nti me mo afihia pa ya mompai Erado ya no kwafo we nyame ade ho to so ani mungu aseda ya de se de nya se 2024 e ma na nya figures asesa keke ba enya so ya brabo yen so Ghana e wo no kurim amen na edufode pe eni nentintwitwa eni atrodie ni nkwada eni abro ye ni nton ni adwuma eni ho ni nyoma ensem fata nyina to atwa kasa ensem fata na ye free enkomodie yesrewe ewo odoba Jesus Christ die muti amen amen changes here na se me ma wakwa aba onso wanye so onso edu ba bia no onse cameraman fo nyina ntade asesa je enye just the figure 2023 la 2024 edu ba bia na mo ana mo serious yesene atunu awonyame ademani etimi sirima ni pa nyina onse yesema aye full no na 2024 nkunimdie wo ho tene de mba nyina se me be hye nkom saa nkom so ne ye wow positivity o me kan so wan gye antum ohunhu de wa wasem eti afi de hia mene se ende okade bia ma wapo mudin hu nsem ehia ho chen bibia wo nkwa ese wo de ade o ade afi de hia kese pa akwohwe waso wani wose na wahwe oni padua ne de ekoso enkoka biem dase udikotwa ekontuma mekontuma de na wapomudin ehunhia emo obia na da won so se ajunya sikabum ansa na wahye dwumedie bia ase sikabum de onya bi nne na onya bi kina ne bo hye ase nne onya bi kina ti ko na odi tu ayesusu box mu so ni se bedu December na nye ko ne so na a move kosoro maka kire se emo abrabọ no mfo ani ntu obi so go nipa na odi wani kotoro so na mo no odi dama atusire o tipupu so no an obi ani a obi nkwa onam ne fi achi etu ase ya da bi wakomba amane ne ko obi ana kako je ya o se bi odi pedua na ye nkwan dia wa yira kwan timi sire Ghana fo mahwedin ya hu se figures ne se sign no yesu ni ye ban ne ya adwene da so ye the same ko ya da so ojun so okwan hu ani da so yi fingu gatamu ana tractor for so park anyhow ana send job for so asa any sensationalism ana ya sha sin didi ehun atemu amanyo semu na we ya anwonani na we ya santini edi sa ne de be wo bra ne biem 2024 dia one say ye we nyina wi we are looking for a change in our life. Oh my Ghana. Oh my Ghana. Bribia de kasa ho chira ba Ghana pe no bia peje de ni ahwesoro MPP NDC. Me sure Malaysia for the join MPP NDC na. Malaysia for. Ghana for. Is that the case? Yeah. So we cannot continue the Yamaka yentimi to aso nye enioma dada na hwe anim se had the fufu ibesi afri enioma dada na ye dem. Emu ade kura chen bibia o ma evi de emu hwe obia fa boga nye swan. Ifa yesu so enioma ensem fato ye mu hwe. O man no fa pem no esan se ye mu hwe na no kredi asa na nipa efom agapade ni sikanti no ene adansi kuru mu ni enioma ensem fato de bobra. The 2024 there, me are limited as a human being. Unyame nko na ye unlimited. Ba o person who progress power one kasawa brabo mu dia de nukroma ho no man ene unyame. It's important. Men na da ho obi anim se wo nye Kristo ni. Obi a wa wonim se nye Kristo ni. Wonim se onye kremoni papa.
So men nada ho nye shaka minkum diwa bia. Change for yourself. Sister, for yourself. Afi me baso one a priest on Ghana name, whether MP, whether Director General, whether Minister, whether President, or whether Vice President. Mesremu. Mama Ghana for Asha say kasa kasa say afi de dada no a. Hwi ni ho a ebesi dada no a. Oman ni nipa abam sha ase ebu saa. Oman a nipa akonya gidie woduabom dance e court. This is the country we are living in now. Enipa akonya gidie e woduabom. A chance ordinary assembly kwa akodan court. Why do we do this? Timisamo nyade ade bi fufuro bi ne yesa be kan. Ayeso onyame asem. Free Adom penso. Nothing has changed. And daily to onyame asem. Onyame asem na koso aboye nka yese. Bebrebe ni nyina chi no nkuntabuo bi wo homan. Ndu ya Ghana ni a brighten the corner where you find yourself, whether journalist, whether a judge, whether a lawyer, whether a trader, a good phone crowd do na so there. Say kana sichi pa say tuotua. How many customs officers say GRE for no? Say tuotua pa. And we are beginning to accept it. There is no genuine businessman in Ghana. Hey, you can boldly. There is no genuine businessman in Ghana. And I know you are basobody. How can we all be reasonably genuine? Because baby, I do say the ditch near kono. Ditch and near kono. And yes, see election year. Must remain yanum central for. No must rep party at chitai for. Then ya no kasei. Must repa. That is why I don't want to believe say Adia NDC General Secretary Nikan Eyampadia. I think the NDC should reprimand him. You cannot compare Votarians to another set of people. Say no credit. It cannot go just like that. And una for into Abama una for NDC because on Ashanti region. Hey, everybody go. It too me keke no. O de kasa betimi aman titiye ne mpapa mu aba ana modena. Esremo. De nyame aya efe ne se me makopie e wonzima me ya hafuni efe akopie wa nwona oyemi krom ni nti won problem apeso de ba o problem apeso de ba babu ma amanyosem e ma ye nyira ya chiri kwan as oman a ye nipa baako ti 2024 ampa me hu se nibra ba obi e petumi ampa tumi open woni kwan so a efe keke kokobo ebesa akobiem ne electoral commission mesremu munsin konwa na mu ni the major political parties no bribia da no ma adwini ntimi nko benkro electoral commission for mesremu ye di ingi beka ho ye fa ingi nka ho ye di ingi beka ho ye fa ingi nka ho no my up to now ye ntimi nkunti alangard o my be si ne ntimi nkunti alangard langard is ya na engage yom ma ebe si na etimi nkunja illegal mining e former good ye twa into no ne kwan so agin sem kura let say where are we headed towards and on my etima every blessed day and delegates money mbom dwe enye money wumpo both political parties delegates money mbom dwe to all delegates especially MPP delegates money mbom dwe. Say at more levels as delegates representing the interest of your constituencies. The munim nyina say mobaji jisika free potential members of parliament. And now we have a member of parliament on one or more. Conscience na yira. That is how we are all building this country. We have a chance cylinder ko BBNC. We have a first car to BBNC. We be 5,300 and 400 BBNC. So let us not complain. They be American. So Sani person live as Omani there. Let's not complain. Oh. Let's live like that. And now call hospital to whom you know. BBI Jinsem Hospital. And Penny Hostel. And Penny Hostel. Ya nurse for no oni omu chifa so kosa. Now that who's the more news. Was it my share nurse for aku share say omu hiya motivation be answer about make chifa so kosa. Na ye teacher ni interview boldly on Adom TV. No ka say
me dem nya Canada dia we dem minute ba kokora na say adwene ko de kira de class nyina no enye adwene pa o ebi ojana de o ya chese akọ opportunity ne ba obekọ omanya yenye patriotic obi e pa akwanya adwane obi e pa akwanya adwane odo ba ko suku a milo a odi ama no sa milo no na school mpemfo abesere so wo de wo papa osika o ma wo nan nti ebe mienu na ya chiche ne kakra ma unuanom so bi ko aban aduane e beba no emai can you imagine me say mesremo e bia na munim nyoma ACCC unko hospital unko school nimbi unko chese unim nyoma AC empani ho na nya ba bi ndentie ne wo ba na de ntuma se form no wada. We have to be serious and mindful and care for Ghana. Because opepa Ghana ni bia so no pa de ye adwuma no eso tia na etiko fom esem mo fa ncheme ensem wo do atojo de waka to be afia be ka to say ade corona afia fa cheme ya wadarma tam na so ani aso de and wa fa we so pregnant fa so na we de enko say no before e be kwa ha no ye wi agudie mo nsem no ebeba so no so na health tips and so e wo ho na wotwi ye nim komonfa cough and cold ewa ene cold ne sade ne he ye mofra ne tichu ti week mu nyina ho nkoma oh season o fa ba bia obi asa o monso nti no eno sa ne max no nya adwuma o me yenhye o ma bia school si ayesa nko back to max no max ne de kwabna sa wa hu sa wanya cold na wa wahye na wo prevent others so ya ye adwuma ye closed no yen hyehyɛ ne protect obia say max ne de ewo ho e wo say anytime bia wonya bi oba ko school na wo hwe no wanya code advice no won hye say be ya school no nkra na aka ne nya bi nti week mu nkomo ho asa ba to so de garo ye fiade wo ba ko fiam pedu a hye fita ene oh Radia yebi. Oh, any family so but the anka ye beti atna so dem pan one side na very cold. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to Welbeck. Happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Wait, may God bless you now. Hey, come on, for say, but now, hooray! To be so confident, but the Welbeck. Only at Raben Via Diasa. Or she actually, and then I would that. Inti ne yere ne masi entunyo mane ato amo yeko ama eye agokansi ahosepe apomudie mu nsem na sa ka be 2 minutes omdi ene no mo mo enya mo ori okache kofi me de wase then we did wash white inti ye na birthday but we should have surprised Kofi Ampadu with eye ne ba panyin no call and pay. Don't na walk and bet me I possible. Ya na kwa na walk. Oh, happy birthday. Ya me nyo kese. Ne fita bibia nye fita wo abrabom. Nkunimdie mu apomudie mu adwuma bibia nye ye ma esiuye. Esiu kra ye. You know, eno aso ye hwesi fom. Me ba se be call na. Oh, adai. Nanya paper. Professor wala se be call baby because dey. Ampadi sorry ya. Hwe o man wo hwe ball no. Ya ade pa. Na asem keke ne ba na se. Mo dey say ya ke ho. Ya betiti bi e fi ya start your calculation. Etimi se go for 2. No mo we say ya. Ade na son once. Eno ba calculation bi anka dem. Na no. Afi ne ye be ka dem. Be ma hwe rempo. Eno ma se team ni ba no. Me hu abrofo nko an no mo represent Ghana. Ana no bi ka no. We dey abrofo ne. Yes we mo ni ba nko ntino. Obu jimi hwiri. Say Ghana no. What was Ghanaians and support it. Shestinga ton e kuka ton. They are supporting. Yeah, winning team here. Na standing ton they also dey show. Ya no bu o ha bi so pay keke. On say our beginning di kakra obi ehu no. Aka say better. Then you see Cup of Nations. They dey make reasons no. Ghana for ni we see na haju be ko. Na dey we what there. Na is on no dey. Ya be be. Ya fia ba kwa we. Wo be kwa kwa. Wo be jina wasa. Jina wa. Enye juma ketwa. Why adia. Ghana for ya busi ne ma dodo. Obi nya me dey sa asam no e wo tro semu no. Enu na e me dey.
so say yes to tea from ponko no so no na ebonize na abo an ka so no na eje fans do twa ho ja no so no so ko bi akura mfi ko na koji ni papa kwa ya de ni monyam kakra fe do bia eye ba mo mi ento ye bo so that you know ba na ba fine na we within me say e be do afi na wie na book na ya ma yeah wish second lady so any abusu amahwere I know that man that papa no yeah wish second lady no yeah wish on the entire team in fact ya ko kese pa de bia da fia ka say ko wi a you are not replaceable ke beti mama was back to life ti yeah wish family no mo ka fro ni mo ya obi a mo hu no ye nyina obi aye okay hwe yesra mo hu convoy na ayi wo bufu kura ya mo makwan yo sama kan unim say hospital de kwa na mi ya say ba o mo say well yes no matter ambulance and a siren what bia makwan because almost say you bia abuse no sa bia wo ho but mo ya makwan we dey see ye I don't know how and Chiremuna ye say ni say but I think say e ka go ka yi train ho kakra bia because almost speed na no ade o speed na no ade obi papa obi kunu ti yesremo mo te siren ne ambulance na mo makwan fire police car we crampo this like mo makwan why em fe bufuo ne ehun ahi enko se ne ma ti kwabna for the time na so so yem fancy ha na se be na be there once a teacher always a teacher or educate you informing so ti e kona agudie mu nsem atwaso